Assalamualaikum lur. Konten iki saiki aku meh njajak ke ponakanku lur. Saiki goleki ponakanku sih ya lur. Monggo nang omah. Biasanya niki jek sekolah. Jam pira iki mah? Jam 1-an. Mulai jam 1. Monggo nang omah. Coba dilisik lur. Assalamualaikum. Halo lur. Mama wis mulai bro ama. Guyung lagi malah ngopi. Gelo. Oh. Masa kecil kurang bahagia. Ya ngono kuwi lho. Ponakan kuwi lur. Wis boleh sekolah. Prei. Kok iso prei? Tanggal apa? Rapat. Kok iso rapat? Ini ra oleh rapat. Aja yuk, ayo. Pergi. Ayo, aja pergi yuk. Tenanan kok. Tenan yo, ayo tenan. Ayo. Tanggal 6 iki lho. Ayo, kan ada gajian kan. Oh, ayo. Yo. Melu ra, Mbok? Kowe melu ra? Nah, Orang kok tuku bakso Oh, mbok pengen tuku bakso yo. Buat bakso no. Sano, tuku bakso, Mbak Piot. Boleh njuk bakso. Oh, Mbak Jeza. Sembre. Sembre. Ayo apa? Angkrok kecing. Sembre. Yo masa kowe ngono. kakak. Oh, wes yo, mesra. Oh. Oke. Lagi nang wis mulai lur. Wis sekolah mulai jam pira mau? Ora sekolah, Ding. Oh, Ding ora sekolah ya? Kenapa ora sekolah? Ya mau lu. Oh, rapat. Masuk pan. Nanti, pan. Lebu. Diri ku lur, emeh lur. Ambut gawe. Kowe ngono tok? Alas. Itu. Ini pengen tuku apa? Ini pengen jajan apa? Karepmu. Oh, karepmu iki apa kok? Suwe men. Iya, Pak. Mau adikku lur. Rada geleng. Piye? Wis tuku apa men? Ora, ora tidak. Pengen apa kowe? Jus apa? Ora tuku panganan apa ngono? Bakso? Ora. Ayam? Ora. Nang apa ora? Semangan. Mangan apa mbek apa? Man bikin Kentucky. Enak nang Kentucky ya. Jus apa? Jus jambu. Liane ora, roti-roti ngono. Dulu nyemben pengen roti. Udah. Wih lor ponakanku. Ora sang lirik-lirik. Oh, isian. Yo sik. Mendungi tapi. Oh. Sabari. Jika nongong besok kae ning ngono apa jenenge pit kae. Oke. Ini banyak putih kita ya mah. Kue sam buka cek ya ora? Buka cek iso ora? Buku kunci lah kunci neng kene ya. Iso ora?
Gerbongnya harus dikunci soalnya. Ajar kan pipen iso. Iya. Kayak goncok. Goncok kuncinya iki lho. Nah, kuwi nek anu nek to kuwi. Jok iki lho enek joke. Jok pinggir. Nah. Kuwi nek kunci to kuwi. Nah, bae ono. Nah, iso to sing anu kuwi, buffer jikun kabeh, jikun yon. Bangku dipangan. Dicuthuk sih no, dianu jegleke. Wis rasa dianu tok dijegleke ing midung ngene ora. Nah, wis ta menurut to. Bisa. Oke, siap berangkat? Siap berangkat? Siap. Oke, siap berangkat? Siap belum? Siap. Siap. Jangan lupa subscribe. Jelali subscribe lur. Jelali subscribe dulu. Channelnya Arif. Yuhu. Arif Yuhu. Arif Yuhu. Channel Arif Yuhu. Oke. Mantap lur. Isinya nak lur. Oke, siap berangkat? Siap. Yakin gue semangat tenan? Eh? Wes. Tenan, yakin? Yakin njero ya, njero. Imam kok. Mam ya apa ki mau? Taki. Oh iya, Ding. Mau tutup pipi ya. Oke. Kita siap berangkat? Oke. Kita ke Mendi. Nggih. Kuliner, oke? Golek apa? Ojo isen lho. Keren yang ini kok. Hah? Ini ki anu sih? Ini ngendi kono? Ora masker. Ora. Ganti PT ki apa iki? Iki. Yamaha bro, ini tenangan gue. Ini gue paus tiba tiba gue bilang karek ini rusak ini. Wes berangkat. Yo, itu apa wes ya? Kurang gonceng aku cari ke sini Mbak Pit. Hah? Ini cari sini Mbak Pit. Iso. Oh iya. Pit apa? Sempurna belum bisa. Yang apa? Lur, Pak Pit lur. Oke lur, kita berangkat lur. Kita jajak ke Ponaan. Oke lur. Oke berangkat. Berangkat. Siap. Yuhu, terus ya. Yuhu. Masuk. Masuk. Stop. Stop. Oke. Oke. Yo. Siapa? Mama.
sewu lur. Dua. Pakai. Dua. Dua nggih Bu. Cek. Apa barang itu apa nih? Eh? Parah. Lagi main apa? Eh? Ora pengen apa-apa sih mau kita. Iya kan dia kok ngono masa berat. Wis wes, ame anan apa? Eh? Jajak ke ponakan lur. Jalurnya di stok jare, tapi tak tawani liyane moh. Tenane mah. Ya apa ngono, some apa-apa? Kue. Takwe. Ya, aku boleh kono ya. Ya, tapi apa meneh? Kue. Yakin. Oh iya, aku numpake bakso bawa instan kan. Bae mau kan jalur bakso lur. Bas kesisan lur. Lah. Ini lah. Mantap. Mantap. Terus lur, ikuti terus lur, jangan lupa subscribe ya lur. Oke, jangan lupa subscribe lur. Oh, isinan terus deh. Kambi apa nih? Cakwe toh? Iya nih? Yakin? 100%? Ya? Yakin? Oke, tuh. Ini Bu. Pinten Bu? 10 menit. Nah, turun di lur lanjutnya lur. Nanti mah, cukup. Cakwe. Kunceng ke? Kunceng ke? Lanjutnya lur, tuku apa? Kue. Cakwe. Nanti, ono ngelor. Oh. Ya lur, lanjutnya sih ya lur, perjalanan lur. Lanjut tuku cakwe. Ya lur. Kita lanjut lur. Tukunya cakwe apa batagor? Batagor. Oke, lanjut. Oke lur. Tadi sudah tuku cakwe, tukunya bata. Oke, lanjut. Ma. Cakwe nih ora? Cakwe nih ora? Beli piro? Tuku piro? 10.000. 5.000. 5.000 piro? 25.000 siji tok. Wes tuku cakwe mah. Nah, wes. Bar tuku apa? Wes bar tuku batagor terus iki mbaske mboke bakso ya. Oke, lanjut wae bakso mboke. Oke. Ini kita. Ya lur, pakai bakso mboke. Masukin aja lur. Oh,
Hop, mantap. Yo. Pakai bakso baik. Ini pakai bakso baik. Ini enak wih mah. Ini apa jenisnya? Batagor. Rasanya piye? Rasanya piye? Enak. Rasanya enak. Wes suka apa meneh? Yakin? Ya masa ora lagi kayak tambah tukang iki sisan ya. Meneh. Yakin beda, beda. Liane Rene. Oke, siap. Engko bayar tuh. Wes saiki gari mulai perjalanan mulai lur, kanan lur. Wah, kepes kok. Wah, malah makan opo utang. Tinggal kita menikmati. Oke lur. Oke, bro. Oke, bre. Iya. Oke. Udahanan lu. Kepes. Kepes, Mbah. Piye. Pitik. Cepet. Hidung ah. Oh, hidung malah. Woi. Kan lur. Hutan. Hutan lur. Kita ora. Oke. Hah? Apa nih? Sampiro. Mbok, ngapa? Kita beli apa? Beli apa gimana? Ini beli udanan lur, kita beli ini. Terus. Kene saya diri sini sih. Kono kono wae yo. Nang jepun nang kono. Wes tak berapa lo? Lur, digo. Nah, hutan. Alah, ditutup nih. Lewat ndi? Lewat rene. Oke, ayo hutan. Iya. Mbok. Jira. Kunci. Nah, buka ke sik, cepet. Kudanan lur. Cepat buka ke. Ya, wes. Ditutup nih. Kita beli. Nyawe. Bakso. Lur mau tukang bakso mbokku lur. Iki ditutup iki. Karena apa jenis penjualan? Wes tuku bakso. Oke, bakso nih lho. Mbokku bar tuku bakso lur. Loh. Ini aman.
Mantap. Arep. Bakso. Nah, ini Hujanan nah. sopo? Nggih, Bu. Kamu deng. Ya berarti kayak bakso. Lho. Bakso. Mbok iki kaya ya lho. Piye enak ra? Ki apa ki mangan apa? Mayangan. Jambe kok pirang-pirang. Mantap. Loro. Sume. Apa? Batagor. Apa? Batagor. Batagor. Hujanan anaknya. Gua anu siapa jenis? Dilap gua anduk. Bakso. Ono mangkok nduk, mbek sendok. Nah, juga mangkok sih. Porok mbek sendok. Jus jambu. Adikku ponakan pengen jus jambu lho. Buru. Awane ngene. Ayo. Dan aja tunggu wae. Danan, Lur. Ayo sosok belum kae no. Oh, oi. Tunggu wae. Alhamdulillah. Batagor. Aku mangan some. Mangan some, mangan bakso. Mangan bakso. Ponanku mangan takor. Cembre mangan takor. Cembre. Cembre ini. Cembre mangan takor. Dia apa nih? Itu juga cuci kuwi. Kowe kamu apa? Gambarmu apa? Gambarmu. Sana kowe mesti ngape gambare? Yo baksone. Oh, Lur, mbok wis mangan bakso. Neng kono numplak ora engko. Numplak ora. Aku iki lho. Ya. Bilang kata. Batagor karo kono mbok bilang Mantap. bakso arep. Mangan bakso. Sumi. Itu surang. Ora. Wes tomate. Terus tomato. Bakso. Batagor itu some. Deh, enak ra, Mbak? Enak ra? Enak. Weh, enak lur. Alhamdulillah, mantap. Deh, enak ra, Mak? Alhamdulillah. Hei. Nah, Mbok kayak sambel. Bis. Bye, Mbok. Oke sambel. Mbak. Oke sambel. Oke sambel. Enggak. Pakai sambel, Mbok. Pakai sambel. Mantap, Lur. Lila. Alhamdulillah. Mbok aku lagi anu nyuruh tok. Alhamdulillah. Enak. Masuk. Bisa meneh. Wis. Tulisnya ya, Lur. Sambung video. Bisa meneh ya, Lur. Assalamualaikum. Dadah sih. Assalamualaikum. Dadah sih, Bu. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, sok.